영영 힘내라. Messi, men's freestyle referee, 65 kilogram class, number 193. Red, Tajikistan. 西台将进行的是第193场男子自由式65公斤级比赛，红方塔吉克斯坦。Kuria Abu Zaid, blue, Kyrgyzstan. 蓝方吉尔吉斯斯坦。 Osman 힘내라. 공격. 힘내라. Men A, women's freestyle referee, 62 kilogram class, number 126. Red, Kyrgyzstan. A 台将进行的是第146场女子自由式62公斤级比赛，红方吉尔吉斯斯坦。 Tыныбekова, Aysuluu, blue, Thailand. 蓝方泰国。 Tыныбekova, Salini. The winner is red. A 排比赛结束，红方获胜。긴장하라. 긴장하지. 그만해. 긴장.